অসমৰ সবচেয়ে বেছি এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি একেলগে বগামাটিত পোৱা যায়। Hey guys, welcome back to my new vlog. Ani goदान vlog kamu support ku forever. So guys, जों दायो थांनायदो बगामाटियाव जा बाजैया थांना दंयो बाजैखौ लाना थांगासिनो नोंसोरो बगामाटियाव केम्पिं नाइट केम्पिं खालामनो थांनो हायो आरो एडभेन्चार मा दङ बिसोरखौ आङो नोंथांमोननो दायो देखायगासिनो जा बगामाटियाव मोनहैगोन होननानै ओमफ्राय थ'दो बिदिब्ला आंदो काका दंफैयो स' जों हान्दो थांगासिनो दोङो दा जोङो नाग्रिजुलि मोनसिगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लास्टसिम नायलांबाय थादो स' गाइस So guys, जोंखौ नायलाय इमान धुनिया नुदो जुम खालामनानै देखायगासिनो आङो नायलाय इमान धुनिया नांदोना रियेल लाइफआव बहुत मोजांसिन नांसोदो केमेरानिसाय थेवबो केमेरायावबो मोजाङानो नांदो इमान धुनिया नांदो नुनानै एकदम माने बरिया नांदो आरो So guys, जोङो बगामाटि मोनबाय बे साइनबोर्डआव लिरनाय दङ वेलकाम टु बगामाटि स्पट्स पिकनिक स्पट्स औ दा जोङो भितराव हाबलांनोसै रास्ताखौ पाक्का बनायजोब्बाय भितराव हाबनायखौबो ना बानायबाय थादोंमोन ना इयावबो पाब्लिक हेल्थ इयो बगामाटिनि ओइनि गेटखौ कि धुनिया बनायगासिनो बगामाटि गेट बनायगासिनो मोजांनो न' जोंनि मैनि ओमफ्राय आरो मैरादाव होदो नामा गेट बानायगासिनो माले टिकेट लागोन नामा गथ'फ्रा ओइ माबा जाना बिब' थायोलै जुलिबा जों रंगियानि फरेस्टार रंगियानि एंट्री टिकेट लालायो नामा दालाय मा एंट्री टिकेट लालायखो स' गाइस इनि रास्ता बानायबाय प्लेन जाजोब्बाय सिगां बहुत हामामोन रास्ताया दानिया सिन्था गैला स' जों मोनफैबाय बगामाटियाव इयो सान्दुआ माबा लकाम सान्दुं देखौ नहे माले पिकनिक जालायदो नामा गान दामलायदो जे बहुत गारि दखन गारि गोजा जों नावदो पार जागोन दायो नावदो पार जानोसै ओमफ्राय बे रडवे हा राफ्टिं बोट इसिनि नामाय राफ्टिं बोटआव थांगोन जों दा रडवे दायो फाइनायखौ उथिसिगोन दा थांथ'ला रडवे गोजौ उथिनांगोन ना मेंगोन सान्दुंदों मानसिखौनो नुवाखै मा बोरै राफ्टिं बोट फैगासिनो खिथुनिया बारबायदे आयो सान्दुआ भिउ नाय भिउ लोगोफोर दुगैगासिनो मानसिफ्रा इजा दुगैगासिनो इफाल दिया ऊपर दी जा देख कसं बोले मांखौ नुजाले नोंनि खोमसिनदो
Aduh. Iya, baru dulu, ha? Itu lo mau nanya. Promoter baik no? Promoter baik deh? Promoter baik deh? Hah? Di sini Saya beri gatan ya? paten gitu. Kita paten gitu. Siap. Oh, di jaga roh. Ikut terus video mana ini? কি খবৰ কেতিয়া আহিলি ইয়াত ভিডিঅ' কৈছা নাই একদম মাৰিম কিন্তু কি খবৰ ভিডিঅ' মেন ভিডিঅ' নগ'লে কেনেকুৱা হ'ব হা চব ডিলিট কৰি দিম দেউতা ফোন কৰিছে দেখোন बिथाङानो जाबाय बगामातिनि केम्पनि माबा अनार थ' बिथाङा मा बुंगोन माबा बगामाति माने केनेকুৱা नमस्कार মই জুনিমা ডেকা আৰু এই বগামাটিত গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ নামৰ ছ'চাইটি এটা হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু এই ছ'চাইটিটো আমি 2015তে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ কাম কৰি আছোঁ ইয়াতে মেইনলি বিভিন্ন ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি হয় অসমৰ সবচে বেছি এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি একেলগে বগামাটিত পোৱা যায় ইয়াতে হোৱাইট ৱাটাৰ ৰাফটিং কায়াকিং জিপ লাইন জংগল ট্ৰেকিং পেৰাছেলিং জিপ চাফাৰী গোটেইখিনি এক্টিভিটি কৰিব পাৰি লগতে ৰাতি থকাৰো নাইট কেম্পিঙৰ সুবিধা আছে আৰু ইয়াতে ট্ৰেকিঙৰ ৰুট খুব ধুনীয়া হয় আৰু যিটো নেচাৰেল বিউটি সেইটো মানে কোনো ঠাইৰ লগত ইয়াতে তুলনা নহয় কিছুমানে ক'ব বিচাৰে ইয়াতে মানে গোৱাৰ লগত তুলনা কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু যিটো ৰাফটিং আছে সেইটো ঋষিকেশৰ লগত তুলনা কৰিব বিচাৰে গতিকে যিকোনো মানুহ আহি ইয়াতে ৰাতি থাকি এক্টিভিটিজ কৰি ধুনীয়াকৈ দুটা ৰাতি দুটা দিন কটাই আৰামছে যাব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াৰ খাদ্যখিনিও সম্পূৰ্ণ এথনিক হয় আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰাইবেল ফুড ইয়াতে আমি যোগান ধৰোঁ সম্পূৰ্ণ যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড হয় সেইখিনি আমি যোগান ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু কেম্পিঙত মানে কেনেকুৱা মানে প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা কেম্পিঙৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 1650 টকা পাৰ পাৰ্চন তাত আপোনাৰ ডিনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু 2 টাইম টি ইনক্লুড থাকে আৰু এক্টিভিটিবিলাকৰ ৰেটবিলাক হ'ল আপোনাৰ জিপ লাইনত 300 টকা পাৰ পাৰ্চন ৰাফটিঙত পাৰ পাৰ্চন 1650 টকা তাত লাঞ্চটো ইনক্লুড থাকে এক্সক্লুডিং লাঞ্চো আমি কৰাওঁ তাত 1200 টকা হয় পেৰাছেলিং 800 জিপ চাফাৰী আছে আৰু ট্ৰেকিং 400 এনেকৈ আমাৰ এক্টিভিটিবিলাকৰ ৰেট হেৰি হয় আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ কম্বো পেকেজো আছে সেইটো পেকেজত আমি 4টা এক্টিভিটি দিওঁ আৰু তাত মানে এটা লাঞ্চ এটা ডিনাৰ এটা ব্ৰেকফাষ্ট থাকে আৰু এক্টিভিটিজ কেইটা জিপ লাইন ট্ৰেকিং নাইট কেম্পিং আৰু ৰিভাৰ ৰাফটিং তাত আমাৰ কম্বো পেকেজটোত আমি বহুতখিনি ডিছকাউণ্ট দি 3300 টকা পাৰ পাৰ্চন লওঁ চ' আহিবা আপোনালোকে যোনে আহিব খোজে ত' বাইদেউৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বাইদেউৰ নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চ' আপোনালোকে আহিলে হ'ল থেংক ইউ स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बगामातियाव मा मा दङ बेखौ सब अनारा खिथाखाबाय नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोबा फैनो हागोन आं नाम्बारखौ होनो हागोन ओमफ्राय नोंसोर कन्टेक्ट खालामना लाबानो जाबाय स' आं दायो बिनिफ्राय थांसिगोन जों दायो बाजिखौ लाना थांसिगोन बाजिया इयाव मियानो फैदोंमोन
kali aisila na miyano faidoman camp kalamna oमफ्राय दायो जों थांसिगोन so बोला so guys आं बारा देखायबाय थानो आजा बारा टाइम थायासै नालाय but हे भगवान ई मासे दावा माने आं जैबार भइस ओभार होबाय दानबाय थानो गोनां जादों ई दाउ मासेनि गारदे ई so guys आं बारा टाइम थादिया नालाय बिनिखायनो बारा माने भिडिअ माने मोजाङै देखायनो हादिया उनाव माब्लाबा फैनानै थानाय जायोबा इफोरखौ दे मा दङ इफोरखौ सब खामनानै देखायगोन so दिनै जायासै टुकुए दा नोंखौ इयाक फोटो तुला नहीं दे मोदे फोटो तुल दे हिदल दीवाना गेलिसन कोस्टो दे ओ आमाको तुलो भिडियो यो कुबन जाबाय so guys दिनैनि भिडिअखौ माबोरै रांखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथा ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामना हो so guys दिनैनि भिडिअ बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय